laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi al-qa'il fi kitabihi al-karim. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Thumma as-salatu was-salamu ala man ursila rahmatan lil alamin. Al-qa'il khayrukum anfa'akum lin-nas. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلب تدبه قصار من كتولي عند نكورة حر إنجارني الله سبحانه وتعالى يتورودني الله ينرد إن هوغل كمؤي ومي وعده كمؤي في أماله idan seedo wonde ala reweteeɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewaali si wona Allah kanko tun kadi o ala hawti diɓɓe ɗum iɗen seedo wonde o wiyeteeɗo Muhammad ko o jiyaaɗo Allah ko o nelaaɗo Allah ko o nelaa kolle kadi o yottini yo Allah juulu e makko kanko kala e ɗenguure makko e wondiɓɓe makko e kala iwtirɓe ɓaawo makko haa ñande darngal hiɗen toro Allah yo Allah watturi en e ɓe iwtirooɓe ɓaawo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo ma kani en ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en ɓurɓe moƴƴude yimɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe haray hannde komi mari yewtugol en ɗo en fof min wonɗo yewtude on e onon wonaɓe yewtede ɓen ko fii ko wi'etegon qada'u hawa'ijil muslimin huntugol haajuji julɓe ɓen huntugol haajuji julɓe ɓen nde tawno nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en wonde kala on man kana fi haajati akhihi kana Allahu fi haajatihi on mo laati e haaju musidɗo makko on Allah kadi laatata e haaju makko on karma koɓɓen no yewta en no jeeya e maɓɓe Abdul Muhsin ɓe maaki ala hay e huunde ko pooɗirte neema Allah on duñire lette Allah ɗen hewtiti ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala mastujulibat ni'amullahi wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wattaqarrubi ilayhi wal ihsani ila khalqi wad-dinu al-hanif jaa'a bil ilmi wal amal أمر بإخلاص العبادة وحسن المعاملة فوداك نيم الله أدنى نتأم لت الله دين دنيا لت نتأم هوتتي دفتار الله بدرغل الله سبحانه وتعالى سبو مؤجغل اتغور مكوندم كدين من دين النبيك ka addi gandal e gollitirgol théorie pratique jaa bil ilmi wal amal diina kanko addi ko gandal e gollitirgol diina kan en yamirama e ka diina ye en labbinan Allah subhanahu wa ta'ala dewe den moƴƴinen huwondiran men e fe yimɓe ɓen ko ɗum waɗi shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ɓe maaki من عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحقوق عباد الله في إخلاص الدين له بماكي كلاون ريود الله ومؤي فاد يمببن haray o ɗo daranike haqqeji Allah ɗin e haqqeji jiyaɓe Allah ɗen ka laɓɓinangol Allah diina kam wa khidmatu nnas kurkanagol yimɓe ɓe musidɓe julɓe tedduɓe barakatun fil waqti ɗum waɗay barki e waɓutu neɗɗo on wal amali e golle neɗɗo on wa sababun fi taysiri ma ta'assar ɗum wonay sabu hoynugol konko satti ɗum wonay hoynugol konko satti ko yi'ata ɗo goɗɗo no wona kurkantoɗo yimɓe ɓen o wona gollanowo yimɓe ɓen o wona nafowo yimɓe ɓen ɗum no wona sabu yo Allah waɗu barki e waɓutu neɗɗo on
ɗum no wona yo Allah waɗu barki e golle neɗɗo en ɗe yaaja golle fanɗunoɗe Allah ɗuɗɗina ɗe ɗum no wona sabu newingol konko sappi immodde e alhaali neɗɗo on ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo Abu Hurayra filli man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu an kurbatan min kurabi yawmi al-qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم نلا ماكي أولو حديث تددو هذا حديث عظيم جليل يا إخواني أو حديث تددو حديث مولد جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام أو حديث نموبي قدود إمود إغاندي e tugale kaɗo dina e neediji e ɓure e naforeji e ñawoje arten e addition nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam man wonɗo wo faykum mawɗo debbo gorko man naffasa kala yolɗinɗo an mu'minin gay e gomɗinɗo kurbatan goƴo o ittanimo tampere min kurabi duniya immodde tampereji adna ɗo nafasa Allahu anhu Allah yolɗinanaymo kurbatan goƴo min kurabi immodde e goƴoji yawmil qiyamati ñande dargal aljaza'u min jinsil amal kama tadinu tudan kala etiɗo o ittani gomɗinɗo tampere immodde tampereji adna ɗo ko tampini oɗo julɗo ko ɓittinimo ittanɗamo nden ɗon ɓittende Allah kadi ittante ɓittendeji ɗin tampereji ɗin ñande dargal musidɓe julɓe tedduɓe tampereji anna ɗin e tampereji lahara ɗin ko honɗin ɓuri sattude sikke wo ala ko tampereji lahara ɗin ɓuri teddude sabu lahara ko ñandade mawnude ko ñalande sattude wa dhalika yawma idin yawmun asir nelaɗo maati kadi wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah kala on newinanɗo sattiraɗo oɗo harno e sattende moye ɓittende foti ko ka jawdi makko foti ko ka ɓandu makko foti ko hakkunde makko e ɓengure makko nden newinanɗamo konko sattirimo Allah subhanahu wa ta'ala newinante nelaɗo maaki fi dunya wal akhirah ɗo noon Allah newinante adna e lahara yo Allah newinane musidɗo an julɗo tedduɗo ittanowo julɓe ɓen andeji maɓɓe ɗin yo Allah newinane anna e lahara nelaɗo maaki wa man satara muslima kala on surruɗo julɗo ka woni wirtade satarahu llahu fi dunya wal akhirah Allah surraymo aduna e lahara musidɗo julɓe tedduɓe surridiren hakkundeji men wata en wirtodir ko honɗum sikkuɗon awa on neɗɗo wirtuɗo julɗo ko honɗum sikkuɗon awa neɗɗo sattinanɗo julɗo ko honɗum sikkuɗon awa si tawi neɗɗo on hayfinani o newinani julɗo on ka annaɗo Allah newinanaymo ko honɗum ma fama baaluka awa konuɗe haqqille ma wonande on sattinanɗo julɓe ma o wirtu julɗo ɓen kadi kala on jokkuɗo awraji julɓe ɓen Allah wirtaymo haysi ka nder suudu makko o woni siɗa faala newinanede anna e lahara newinan julɓe ɓen surraɓe siɗa faala surrede anna e lahara surru julɓe ɓen yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala newinan ma kon wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi Allah hino e wallugol jiyaɗo on fodde jiyaɗo on no e wallugol musidɗo makko on si a waali aynugol ngesa goɗɗo Allah waala e aynugol ngesa ma ban no gasale an gonga ma soƴƴoɗa kono Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nangatama ngure wona ɗoygol pelletti ko Allah woni yeebotako konko o halfina Luqman
alayhi salam ɓe maaki ko Allah woni on mo tawata har si a halfinimo yeeɓota ko few ko halfinɗamo kon ko ɗum wanno jeeya e sunna si tawi hiɗen fokkiti wayasi nde du'antoɗen ɗe accina ɓe woni astawdi'ukumullahu alladi la tadi'u wada'i'uhu mi halfini on Allah on mo kalifu mum yeeɓotako si Allah aynima haare ko hombo bonnanayma ala nelaɗo maaki ɓaawo ɗum wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma kala jokkuɗo laawol himo ɗaɓɓa e ngal laawol gandal sahala llahu lahu tariqan ila aljanna Allah newinanaymo laawol naɓaygol mo ka aljanna wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala moɓodiraali yimɓe e suudu immorde e cuuɗi Allah tentini ka juulirɗe yatluna kitab Allah hiɓe janga deftere Allah alqur'an wa yatadarasunahu baynahum hiɓe jannindirade hakkude maɓɓe illa nazalat alayhim sakina si wona jippoto e hoore maɓɓe deeƴere wa ghasiyatuhum rahma yurmede Allah nden sudda ɓe wa haffathumul malaikatu malaika ɓen huuɓita ɓe wa dhakarahumullahu Allah janto fi maɓɓe fi man indahu hakkude malaikaɓe wonɓe ɓen ka makko kono musidɗo julɗo tedduɗo wa man batta'a bihi amaluhu kala on mo golle mum watti yeeso nennimo lam yusri' bihi nasabuhu asko makko o leñol makko iwdi makko wattirtamo yeeso inna akramakum inda allahi man atqakum ko ɓuri teddude e mon ka Allah foppu ko hombo ko ɓurɗo hulde Allah o musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo maka ni en ɗo kala newinanɗo sattiraɗo Allah subhanahu wa ta'ala newinanemo wassari'atu l'islamiyya ja'at bilhassi ala ta'awuni bayna annas wa qada'i hawa'ijihim was-sa'i fi tafriji kurubihim diina men l'islam diina newi ka kan ka addi rerɗingol e hoore wallidirgol e fee yimɓe ɓen e huntugol haajuji maɓɓe ɗin wuurida e yimɓe ɓen hara wuuraali kañum tun yolɗina goƴoji maɓɓe ɗin ko ɗum waɗi nelaɗo maake o hadis mo feƴƴiɗen ɗo man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama kala on yolɗinanɗo julɗo goƴo immorde e goƴoji aduna Allah yolɗinanaymo goƴoji immorde e goƴoji ɗin lahara bi badlil ma'ruf wal ihsan ila al khalqi tuhsinu al khatima wa tusrafu anka maytata suu'i musidɗo julɗo tedduɗo siɗɗo an ka diina yiɗaɗo an sabi Allah ko sabu fulsugol ko moƴƴi kon moƴƴo e tagore nden Allah okkata battane moƴƴe husnul khatima yo Allah okken timmode moƴƴere yo Allah moƴƴinan en battane men on ko sabu yiltugol sabu waɗangol yimɓe ɓen ko moƴƴi Allah yiltirta e maɗa an musidɗo an julɗo tedduɗo Allah yiltirta e maɗa mayde bonde on maayino boniri battane on moƴƴay a moƴƴete e tagore nden musidɗo julɗo tedduɗo hino maaka nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo ibnu hibban filli sani'ul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal muhlikat wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah nelaɗo maaki waɗugol ko moƴƴi danday yanirde bonde danday boneji e halkayɗi waɗugol ko moƴƴi no wona sabu dandugol neɗɗo on mayde bonde no yilta e neɗɗo on piiji boneji no yilta e neɗɗo on halkayɗi waɗugol ko moƴƴi yimɓe moƴƴinoɓe ɓen ka aduna ɗo ko ɓen woni moƴƴiɓe ɓen laahara yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin musidɓe julɓe tedduɓe wa qada'u hawa'iji sadaqatun mabdula yaqulu ibn Abbas radiyallahu anhuma man masa bi haqqi akhihi liyaqdiyahu falahu bi kulli qatwa sadaqa huntugol haaju musidɓe men julɓe ɓen huntugol haaju musidɗo julɗo huntugol haaju makko ko sadaka no musidɗo julɗo ko sadaka nelaɗo kan ibn Abbas e maaki kala on neɗɗo yahuɗo o inni o yahi fi huntugol haaju musidɗo makko himo yahude nokkugo fi wallugol musidɗo makko yo haaju makko hunto taba himo ɗaɓɓiri ɗum welayi Allah subhanahu wa ta'ala ibn Abbas ɓe maaki kala palande nde o pali ko sadaka o ittata eja en andi wonde wona marɗo jawdi ton ittata sadaka eja miskino kanno itta sadaka
sabu palagol ma ɗo yaha ka musidɗo ma tedduɗo on yani yaha e haaju makko yaha e haaju huntugol haaju musidɗo ma ko sadaka ko ɗum waɗi ari e hadis no ari e hadis gomo ibnu umar filli wonde o wi e kan e wonde gorko goo hadis on konguɗi buyno e makko kono fawzan bun fawzan maaki hadisu on no selli wa kadhalika albani no sellin hadisu on an ibn umar anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadis e gama ibn umar wonde gorko ari kanelaaɗo allah faqala ya rasulallahi ayu nnasi ahabbu ila allahi nelaaɗo ko hombo e yimɓe ɓen ɓura yiɗede faade ka allah iɗon nande question on wa ayyul a'mali ahabbu ila allahi azza wa jalla ko honɗum e golleji ɓura yiɗede ka allah question ɗiɗi ka ara nun ɗum ko hombo e yimɓe ɓen ɓura yiɗede ka allah ko homboni faalaka yiɗede ka allah on ala ko honɗum e golleji ɓura yiɗede ka allah subhanahu wa ta'ala fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu nnasi ila allahi anfa'uhum linnasi ko ɓura yiɗede e yimɓe ɓen ka allah fof ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen wo ndaari ko honɗum nafuɗa ndaaru miijitana hoorema ila weeti hannde ko honɗum nafuɗa goɗɗo honɗum nafuɗa anndu si tawi ɗamuɗo moƴƴude baabuyno maɓɓi mi woñantama mi hibbantama mi nafata mi alama lorude haysi mi ala waɗandema mi ala waddema hunde miɗa tranquille laissez-moi en paix y a pas de problème ahabbu nnasi ila allahi anfa'uhum linnasi ko ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓen ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen wo ko on ɓuri moƴƴude ko on ɓura yiɗede ka allah yo allah waɗu en hara e ɗen nafude julɓe ɓen ka hoore leydi ɗo question arno on jaabama ka ko hombo ɓura yiɗede ka allah e yimɓe ɓen ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen ka question ɗimmon hebbi ko honɗum e golleji ɓuri moƴƴude nelaaɗo maaki wa ahabbul a'mali ila allahi ko ɓura yiɗede e golleji ɗin ka allah sururun ko welo welo sururun ko welo welo tudkhiluhu mo naadata ala muslimin e ɓernde julɗo ko weltingol julɗo on nani weltina julɗo o hakke ko l'islamu noddi e weltingol julɓe ɓen e yiɗidirgol e maɓɓe e ittugol ngaygu e maɓɓe kala ko memminta ngaygu hakkono julɓe ɓen hino harmi ka l'islam daari har a yaltika maɗa hiɗa hoori ñalande wona hande ko jeudi hiɗa hoori a yahi a hoori ha e alansara a yahi ka musidɗo ma on a tawi o ɓannanima ñiiri a tawi wonde si a ñaami weltinaymo si a ñaamali sulinaymo diina kam wi nelaɗo maaki ya a ñaamu ya a ñaamu madama ko sunna horuɗa ko ha honto l'islamu noddi faade e ɗaɓɓugol welo welo ɗerɗe julɓe ɓen ya a iɗa hoori ha e alansara ya taƴi ko horuɗa kon tayeto mo iɗa hoori ñaamu allah subhanahu wa ta'ala yoɓete ñallal ko horuɗa kon o yoɓama kadi baraji ko weltinɗa kon musidɗo ma on ndaare ɗo ɗiɗi ɗi ja weltingol julɗo e horugol sunna kon ɓuri moƴƴude ko weltingol julɗo on ka ko ɗum addi yo wi'i ya taɗi korka ma kam fii weltingol julɗo on madama wona ko allah harmini waɗa hon ɗum welti acca ɗon korka ma kam goɗɗo accay iɗen andi noka qawaid ida tazahama adadu lmasalihi يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد كأصول كقواعد الفقه هناك أصول بما كان سكابي إيجو ديري لمور نفوري جديد نفوري ديدي
ardi a wawata heɓude golɗe ɗiɗi noon ya ƴettu ko wonno e mum ko ɓuri nafude kon ka moƴƴi ɗiɗi ari ɗiɗo ɗiɗi koko moƴƴi a wawi ta daaɗi ɗiɗi noon kon no watta ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon boneji ɗiɗi ari fo ƴetta goɗɗum a ronkata a daɗataɗi fo ƴetta goɗɗum kon no watta ƴetta ko ɓuri hayfude kon ka donc en andi ka ɗum ɗo tindini ɗon wonde ko ya a hunto ko horuɗa kon weltina musidɗo ma on e ja huntagol ja weltingol julɗo no ɓuri moƴƴude korka naafiilo ɗum lehiɗen andi wonde nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ko ɓuri yiɗede e golle dewe ɗen ka Allah fof ko on ɗum ko korka sabu nelaɗo maki wonde Allah subhanahu wa ta'ala tigi daali as-sawmu li wa ana ajizi bihi korka kan c'est pour moi ko min yoɓata korka kan wondude e ɗum ɗon nelaɗo yamiri si tawi hewtiri noon ya a welti musidɗo ma julɗo on weltingol musidɗo men julɗo on hara wona ko tikkinta Allah naawigol o ko paatemolo ko yiɗi on waɗi ka téléphone an ɗo ɗum waɗantama ko ɗum faandiɗen ɗo koko weltintama kon tawa no wela Allah ko tawa wona koko dagi wona ko harmi ka en faami e ja weltingol julɗo ko dewal ka e ja en anday ɗo kadi kisan wonde suningol julɗo mettinamo ɓernde nden kadi ko dewal e ja ɗum kadi ko bakkato ka al asyaw tu'rafu bi diddiha piiji ɗin ko liddu mon on andirte ka anduɗen ɗon wonde ko ɓura yiɗede e golleji ɗin ka Allah ko naadugol welwele e ɓernde julɓe ɓen e ko ɗon kadi anduɗen e jaa ko ɓura añede e golleji ɗin ka Allah ko naadugol suno e mettede e ɓerɗe julɓe ɓen yo Allah hawringa sawaba nelaɗo maki aw ma ɗum taksifu anhu kurbatan itta ngay e makko goƴo tampere nde o tampuno foti ko ka jawdi makko foti ka ɓengure makko foti ko ka alhaali makko foti ko nawnare wonde muɗum ittanamo nden ɗon ande ɗum kadi ko jeyaɗi e ko golleji ɓurɗi moƴƴude ka Allah nelaɗo maki aw tatrudu anhu ju'an ma raɗoɗa e makko heeje simo welano ha boni noddamo ñamminamo ha o haara o yalta ɗum no jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala iftiranta jiyaɗo on sattende sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah kay ɗon sikkude mo ñammini goɗɗo hara o surralimo Allah subhanahu wa ta'ala wi ka al-Qur'ana fala yatahamal aqaba wa ma adraka fakku raqaba aw it'amun fi yawmin fi masqaba siɗa faala diwde a jerdi e nawnare nden a ronku a jerdi e nde nawnare a ronku yo nde sellu a jerdi e ɓe juuɓe ma a ronku yoɓe jombe a jerdi e ɓe ɓiɓɓe ma a ronku yoɓe feewu a ɗaɓɓi kaydi a ronku brevet a waɗi duuɓi ɗiɗi a heɓaali baak a ronku kala sattende herɗuɗa a ronku famondirde ɓengu ma ñammi miskinaɓe ñammi yimɓe ɓen nani wallinore huntugol haajuji mon ɗin ittugol sadaka aw taksifu anhu kurba aw tatrudu anhu ju'an maraɗɗa e makko heeje nelaɗo maki aw taqdiya anhu daynan ma yoɓanamo ñamande on andi ko golleji yiɗaɗi ɗin ka Allah wonɗe limtude ɗo o hino ñawlino ha o walay miijade ñallal ngal foy mo ugginade jemma on foy mo miijade ittana on ande musidɗo julɗo tedduɗo ittana o julɓe ɓen andeji ɗi yo Allah ittana ande ma nden yo Allah yolɗinan en anna e lahara nelaɗo maki aw taqdiya anhu dayna ma yoɓanamo ñamande yoɓana julɗo o ñamande ko o ñawli kon ittanamo nde ɗo ande nelaɗo maki ɗum ɗon no jeeya e golleji ɓuraɗi yidede ka Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki wala an amsiya ko nde mi yahata ma a akhilli e fe siɗɗo an mi yaha e fe siɗɗo an fi haajatin ka e haaju makko himo fokkiti torare himo fokkiti fi yahangol goɗɗo nokkugo himo fokkiti fi remugol himo fokkiti ballal himo fokkiti ka israwa makko fi huntangol mo haaju himo fokkiti ka docteur ida ɗowtudemo nde mi immoto mi yaha e fe musidɗo am mi huntana mo haaju makko on
ahabbu ilayya ko ɗum ɓura yiɗede an min an a'takifa dinde mi ufinoto fi hada al masjidi e nde ɗo juulirde yani masjidin madina shahran. Allahu akbar. Nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam konde ɓe ufino konde ɓe immoto ɓe yaha 30 minutes e fe musidɗo maɓɓe julɗo fii huntangol mo haadi ko ɗum ɓe ɓuri yiɗude di wonugol ka nder juulirde madinatul munawwara ka juulirde ɗimmere e nder juulirde ɓural ɓe yiɗede ka leydi ɗo juulirde nde tawata hara juulirde nde tawata hara juulugol ɗon fana gooto no ɓuri julɗele temedere lagine ɓe maaki yahugol e fe musidɗo maɓɓe on huntugol haaju maɓɓe on no ɓuri huntugol haaju maɓɓe on no wela ɓe no ɓura yiɗede e maɓɓe du ufinagol ka juulɗo lewru woto har ɓe yaltali ka yaasi en naɓay ka Facebook wi en kala haa to gimɗo e balla yo noddu en ka kala faalaɗo wallede yo nodden waɗen ka Facebook na aljanna faalaɗen e yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah waɗi kon hiɗen wuuri e fe musidɓe men julɓe ɓen e ja wuurugol e fe siɗɗo mum julɗo ko dewal e ja ko moƴƴere ka a huntani goɗɗo o haaji ɗo wosiɗa wonde makko ka a yaadi e goɗɗo e haaji makko wosiɗa wonde makko ka e yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko o neminiri en kon wuurugol hakkunde ɗeɗo julɓe yo Allah waɗu en nafidiroɓe hakkunde men hara waɗali en loridiroɓe no woodi reenuɓe hiɗen e lette hiɗen e ɗittende hiɗen e sonja ɓa tarawoje men ɗen no tuuni ɓa hiɗen sonji ɓa heege no woodi kono janon hiɗen e nema ka wurdugol e julɓe ɓen ko nema waɓtuji ɗin fof hiɗen ka juulirde hiɗen ka bayana yo Allah newnan en kadi hutorgol ɗum ɗo yo Allah newnan en hutorgol ko wonɗen e andinade kon Allah moƴƴita emen jarnen Allah subhanahu wa ta'ala hara ɗe lamɓe hara ɗe yimɓe wonnoɓe e nokkeli goo hiɗe andi nema ko ɓe wuuri on ɗen kon e muɗum ɓe ƴette no kaafaji ɓe haɓa en fiyoɓe hetto on en wonɗen e muɗum e kaɗo diina nelaɗo maaki ko ndeni yaata e fe musidɗo an fii huntugol haaji makko ko ɗum ɓura yiɗede faade an diinde mi ufinoto e nder nduɗo lewru e nder ndeɗo judude lewru woturu nelaɗo maaki waman kaffa ghadabahu satarahu llahu awratahu satara llahu awratahu kala on suruɗo ticcere makko nden Allah surray ayide makko on waman katama ghaydahu kala suuɗuɗo ticcere makko nden walaw sha an yumdiyahu amda hara o ti'a ko mettimo mettamo ha o faale wonnugol kural finkare o fella on tigi harale simo faalno fellugol mo fellaymo kono acca ɗon tikkire makko nden nelaɗo maaki mala allahu qalbahu yawma alqiyamati ridan Allah hebbinay ɓernde makko nden wela e ñande dargal nelaɗo maaki waman masa ma'a akhihi kala yahuɗo e fe musidɗo makko fi haajati e haaji hatta yusbitaha ha o tabintina haaji makko on immo yaha fi wallugol musidɗo julɗo ma haaji makko on hunto asbata allahu qadamayhi yawma tazulu al aqdam Allah tabintina teppe makko ɗen ñande teppe ɗen tabitata yo Allah lumbin en sirate ndaare moƴƴere musidɓe julɓe tedduɓe e ja wuurdugol e ɗe julɓe ko nema ka yo Allah newnan en hara en wuurida e maɓɓe nafemɓe hara en lorraali ɓe khayru nnasi anfa'uhum linnas musidɓe julɓe tedduɓe wa khidmatu nnas miftahu lil khayr kurkanagol yimɓe ɓen ko saabi udditay ɗum moƴƴere wa ta'tiluha fathun lissurur bonnugol haajuji yimɓe ɓen udditanayi neɗɗo on boneeji قال ابن قيم الزوجي رحمه الله تعالى وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضات والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير
وأن أددادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. ابن قيم زوجي رحمه الله بماكي قمني تنني حق اللي بيدو آدم eko egga ka alqur'ana e ka sunna e tagudi muulande neddo on e jarribagol yimbe be moftaaji din ifoppu majji e hoore luutodirgol jinsuuji iwdi mabbe e diinaaji mabbe e alhaaliji mabbe den don foppu darndike tabiti selli ken wonde battorgol Allah subhanahu wa ta'ala battagol Allah sabu huugo wele makko acca ko habi e dabbugol welaye makko e moƴƴagol e faade e tagore Allah den ɗum no jeeya e ko ɓuri mawnude e sababuji ko poɗata kala moƴƴere liddu ɗum ɗon kadi bi ma'ana woɗɗitagol Allah bono e yimɓe ɓen ɗum no jeeya e ko ɓuri mawnude e ko poɗata sababuji bone asbabul jaliba li sharr wal ma'ruf zakhiratul abad ko wiyete comme howgol ko moƴƴi ko maranari heddotoni pooma maranari heddotoni pooma pellet ko wiyete ko moƴƴi ko ɗum woni zakka yimɓe mokobaɓe attinoɓen yimɓe feƴƴiɓe moƴƴinoɓe ɓen no jeeya e maɓɓe o wiyeteɗo Hakim bun Hizam ɓe maaki kamɓe si weetino woni jemma ɓe juulijeeje ɓe naati ka suudu si ɓe miiji tike ɓe miigitata ene hande ko hombo mi huntani haaju hande ko musidɗo an hombo mi huntani haaju si ɓe heɓaali julɗo mo ɓe huntani haaju ɓe maakay Allahu akbar hande ɗum ɗo kadi e jaa ko masibo mi heɓi ngal ɗo nyallal ko masibo mi heɓi ngal ɗo nyallal Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhuma ɓe maaki yimɓe tato mi wawata yoɓugol ɓe yimɓe tato gorko arano on neɗɗo arano on fuɗɗaniɗolan salminago assalamu aleykum mi wawata yoɓugol ɗon e neɗɗo yanyanɗo musidɗo makko on jonde o ara ka jonde ka jooɗeteɗon tawa pilasi alaka o jooɗo pottoɗa ɓattoɗa siyo o jooɗo ɓe maaki kammo on neɗɗo mo koyɗe mum duggini fi yahugol e huntugol haaji musidɗo makko ɓe maaki gorko nayaɓo on non fala yukafi'uhu anni illa Allah on ɗon non yoɓatamo si wona Allah subhanahu wa ta'ala yiɗon andi ko hombo non awa huɓɓine bultufuji ɗin fo mi loowa ka mémoire ji mon laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal on ɗon Ibn Abbas maaki rajulun nazala bihi amrun fabata laylatahu yufakkiru biman yunziluhu thumma ra'ani ahlan lidhalika fa anzalaha bi Ibn Abbas yi oɗo gorko ko gorko heɓuɗo ande o heɓi ande o windanama ordonnance ma o heɓi fatunde fo o yaha o maapi o aani o waali miijaade o waali huylude o waali kalkilde ko hombo o fewtata hande o yeetomo o haaji makko on surramo o miijiti haa e nder yimɓe ɓe o andi ɗen fop o tawi ko min fodde on haaju makko o fewtiniyan haaju makko on fiyomi huntanmo fa ayna nahanu min salafina salih enen e ɓeyɗen nandi ɗen seedi de ka pelletile hande goɗɗo fewtata o immota ko yaha haaju makko o fewtina goɗɗo si wona piigi ɗiɗi mo miiji piigi ɗiɗi si goɗɗo yahi kama ya huntanmo haaju piigi ɗiɗi no ko hakkunde haqqille makko go'o o heɓay haaju makko on e jungo ma ka na ɗum addimo himo tamƴinorma mo tamƴini a huntanaymo haaju on ka ɗimmun ɗum himo tamƴini haysi tawi hara woni a huntaali haaju makko on a surraymo ka wona yalta tuwi jakani ono sikkude komi feetuɗo ono sikka komi feetuɗo a heɓata haaju ma on a surrotako ka ɓen ala
no gasa ko ɓen ɓurɗuɓe men enen ibnu abbas kan o ndaari o tawi o wiwo oɗo ko allah fumar yoɓugol hakke ko weltani yo neɗɗo tawɗo ko hoolaare addata ɗum yo goɗɗo ƴetti haaju makko on fewtina e ma ya huntanmo yo allah subhanahu wa ta'ala huntan e haajuji men ɗi yo atta allah waɗi en yowotowo e yimɓe ɓen allah yen yowo e makko kanko tun musidɓe julɓe tedduɓe kurkanagol yimɓe ɓen wa khidmatu nnas tajzibu afidatahum wa tastamilu qulubahum ahsan ila nnas tastabida qulubahum moƴƴagol e yimɓe ɓen oñay ɓerɗe maɓɓe ɗen e ma siiɗa moƴƴade e fof accu wattiila ñande moƴƴotoɗe e yimɓe ɓen ka karti ñande waɗi haadi ko honno yiruɗon hay dawayno ɗen 7 heures madina 7 heures ɓe hewti madina ɓeya ko haaji ka ɓe yata ɓe yaha ko kaari woni wadde haaji ɗum fo mi yiye ɗon ka kala neɗɗo kurkaniɗo yimɓe ɓen o hendoto ɓerɗe maɓɓe ɗen kurkanagol yimɓe ɓen ko nelaaɓe allah ɓen atti wadde ɗum nani ko nelaaɓe allah ɓen woni ñentinte ɓen ɗum nafu nnasi wa sa'i fi kosti kurubihim min sifati l ambiya wa rusul wa hum sabiquna fi hada falkarimu yusuf ma fa'alahu ikhwatuhu bihi jahazahum bi jihazihim nafugol yimɓe ɓen e gollugol fii ittangol ɓe goƴoji maɓɓe ɗin ko jeyaɗum e sifaji annaba ɓen ene laɓɓen ko ɓen atti wadde ɗum ko ɓen woni ñentiɓɓen annabi yusuf alayhisalam eɗon andi mo kaa e fee ko musidɓe makko ɓen waɗimo kon fop ɓe unimo ka kolorru kaa ɓe añanimo ɓe yeeyimo ko o maccuɗo kono ko honɗum o wannoɓe o teddini ɓe otani ɓe dolle maɓɓe ɗen o moƴƴi e maɓɓe kadi kaa o watti mbuuɗi maɓɓe ɗin kaa ka dolle maɓɓe naano jerdi allahu akbar annabi musa alayhisalam nde o immuno kanko min miɗa ronki min miɗa tampi woɓɓe goo si ɓe tampi hara ɓe lakka tun hiɓe maapude e hoore maɓɓe ɓe teridata haajuuji maɓɓe ɗin e haaji musidɓe maɓɓe ko ɗum am de ɗum am fii am min tum maapininmi min ko fii hoore am hilni mi maapi taw si ko a julɗo haqiiqa fa hal antum muslimun yo faamo yo ronku faamude ronko faamude min ko mon yewtude ko joomiraaɓe haqqille ɓen ko ɓen wondilan e muɗum innama yatadakkaru ulul albab ko miijitoto andita ko joomiraaɓe haqqille ɓen hawnaaki somi yewtii ɗum mi yiya ka ɓernde am miɗa maapani kaari ko noon wayi mi ronka yiide hoore am min mi maapaninɓe mi acca hoore am min ɗum ɗo ko min tigi fewti ko ɗum ande ɗum an ko fii hoore am maapininmi mi alaa woñande goɗɗo mi alaa hibbande goɗɗo tertelan am pee annabi musa alayhisalam o seppi woɓɓe yi balɗe 7 o seppi haa o weela haa o ƴakki haa ko balɗe 7 mo seppude hakkude ɓe madina maa ko ɓuri ɗum ko allah andi balɗe jelu mi anda o yahi ɓaa o hewti madiyana hewtugol makko ka ɓaawo kowle ko honɗum o tawi ɗon o tawi yimɓe ɓen no yarnude ɗon e ɓundu kaa falamma warada ma'a madiyana wajada alayhi ummatan min annasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayni tazudan mais o tawi ɓaawo hewti ɗon o tawi yimɓe ɓen fopp no yarnude dammi maɓɓe ɗin o tawi jiwoy ɗiɗo eno jooɗiɗa ɓe ala yarnude himo weela haa boni kono o wino ko hoore am mi maapodi miɗa ronki miɗa weela miɗa tampi o yahi o rondi tuntil kaaƴil ngil tawata hara sagataɓe 10 wawata sottinde ngil kanko heege makko ngel o sottini ngil kuntil kaaƴil ɗon o daro ɗon o yarnani jiwoye maɓɓe koye dammi maɓɓe ɗin haa ɗi ɗon ɗiti ko ɗon allah udditanimo moƴƴere kaa waɗowo ko moƴƴi kon allah udditanimo tun moƴƴere o tampay tun allah hoynanamo nani o waɗi ko moƴƴi ɗon kisan kaa musidɓe julɓe tedduɓe o wino min miɗa ronki min ko haaji am mi hilni ɗon ɗo ko hoore an ko nafsi habbo haa laahara nafsi ko laahara nafsi ko laahara annabi musa alayhisalam ko kanko waɗi ɗum ɗo kadi wa kadhalika ko kanko woni ko tefani koto makko annabi haruna haa woni annabajo ka ko kanko o walliti musidɓe makko on an kadi an enene goto e maɓen kono musidɓe julɗo tedduɗo hiɗa nafude ɓe e musidɓe ma hiɗa waɗande ɗe ber ko waɗɗa kon ko wawɗa kon woɓɓe goo hay téléphone koni ka wonɗen konatiri ɗo
yimɓe men ɓen no fuuta nenan togoso no fuuta nenan mawɗo no fuuta yaayi am no fuuta bandiraɓe am ɓen no fuuta ɓiɓɓe bappa ɓiɓɓe kaw no fuuta hande téléphone ji ɗin no fuuta nokkeli fof a transférani goɗɗo ɗo 2000 faram pet ɗum yonay min en kam jooɗi ɗo yonta hay komi wowla hay 30 000 mi ñamay ɗum consommay ɗum par jour unité ƴettugol 2000 francs transfert ɗo bandirawo am ɓiɗɗo bappa ma ɓiɗɗo yaay am ma ɓiɗɗo bappa am mawɗo fuuta si o kerere téléphone makko kun soni o idite o ndaari o tawi ko min naɓano message o anda ittiri ko ɗum hawranimo kabi woni ɗo hande ɗo ni hiɓe reeni en enen si en teddiniɓe ɓe reeni en wonde ɗen ɓuri ɓe kaa koɗe ɓe mapata tum ɓe fewta ɓe nodda en kaa décoros e téléphone hu maɓɓe kon sonde tawiɓe ka ngesa ɓe accita ɓe doga ɓe ara ka ley lekkum ɓe décoro téléphone hun taw ko koto maɓɓe wonɗo on konakiri noddi ɓe hiɗon e jang singa golle ɗen ko remete kon ko gollano daɗi hande ko koto an kaari noddinmi miɗa ka ngesa ngomi wela wela ɗon wallahi a andata ittiri ko Allah yoɓay ma ɗum si tawi anni e ma on moƴƴi koni ɗum ko buyi e maɓɓe noon enen wonɓe konakiri men ɗo noon kadi siɗeɓe Amérique noon noddi en kamɓe kadi ɗum wela en ka welata enen kadi téléphone men kun soni enen ko Android soni ka waali ɗon en naati hande imo no woodi en daari en tawi ko bappa an kaari kono wallahi miɗa mari musidɓe yaltuɓe wallahi kaɓe yawno ha hande men yewtal téléphone komin tun min le miɗa connecti 24 heures sur 24 si wona harani wa ɗanata woni kono ɓe noddata décorosugol téléphone ji men ɗin enen kadi konaki ɗon tawen ko ɓen noddi en no woddani e teddungal ka enen kadi en yiɗaɓe en weltantan hande ko ala hajjakaari noddinni hande ko ala jikaari noddinni kono wallahi ɓe noddi o ɓe haaju maɓɓe woni e mum nde ɓe nodduma o habbo ɓe neldema nokkugo yo Allah wonu ballo men ko Allah yoɓoyta en ko lahara yo Allah okku en ɓaawen maayal taw kono miigitaɗen ko honɗum waɗanten Allah subhanahu wa ta'ala ko haaju men tun jokkuɗen haaju men tun jokkuɗen yomi ardin haqqille an ɗen mi daara e ko mun wadde kon onon kadi waɗen ɗum nani ɓaa ko ɗum arɗen ɗo fii ɗaɓɓugol ko nafata en kon a en wasnoɓe jokkuɗon en e musidɓe men ɓen nafe yimɓe ɓen nani wota en yaw laa tahqiranna min al ma'rufi sayya yo en andu wonde he neno Khadija radiyallahu anha hiɓe sifaade nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saanga tawno nelaaɗo yahi ka fammere Hira wahay jippinaama e maɓɓe nelaaɗo ari ɓe huli hiɓe diwna hiɓe maapi zammiluni dassiruni suddo alan khashitu ala nafsi mi hulani hoore an hande mi sonnike mi ko mi yaali ha hande premier wahay jippaade e maɓɓe Jibril no regili ɓe ha yoni kaw regilano ɓe regil no nelaaɗo ha yoni si o jannimo sabu o ñoƴƴunomo haaƴi e makko ɗen do'i huɓude si o jannimo yigira o arimo diwna kadi nene Khadija suddimo ha mentunni ɓe yiltiɓe maaki ta amma po wallahi Allah yeɓata fimaɗa an wona haqqil ɗum ko wahay jippino ene Khadija aɗa ɗum na wahay jippi e makko kono tawino e haqqille ɓiɗɗo kala adama waɗowo moƴƴere haaji makko bonata haysi yimɓe ɓen yi haaji makko on boni haaji makko bonata bonirta neɗɗo waɗa o moƴƴere nden bonirtamo si boniri goɗɗo nafi Allah wonno waɗen ko watten kon fi Allah subhanahu wa ta'ala bonirta en haysi goɗɗo yi boniri en neno Khadija maki innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'duma wa tu'ri ad-dayfa wa tu'in ala nawa'ib al-haqq ɓe maki an ta amako Allah yebata fi maɗa sabu hiɗa jokka en ɗan hiɗa rondano yimɓe ɓen tampere hiɗa ñamnina waasiraɓe ala hiɗa wallito neɗɗo lo'uɗo hiɗa wallito walloɓe gonga ɓen ko honno Allah bonnirta fimaɗa sa maapo Allah bonnina finelaɗo on oye bal Allah moƴƴin alhaali makko on bal alhaali hay e goto moƴƴata sona rewata nelaɗo rewi ɗon ɓawol islamu ka ila ka l'islamu ari ha ñande dargal alhaali goto moƴƴata o rewali ka nelaɗo rewi ɗon alhaali moƴƴa ɓuri ɗum nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o laatno ko kurkantoɗo yimɓe ɓen
نلاد الله صلى الله عليه وسلم وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سئل حاجة لم يرد السائل عن حاجته. يقول جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال الله والدنيا أقل من أن يرد طالبها. نلاد الله صلى الله عليه وسلم ها هند إتراك قد بيني كدوا أنك بيقول نفو يمبين tawa ida weltori kadi haysi goddo ari kama ka suuduma yimbe be ronki hebude haqqille faamu o dabbirma labi lubal labi do o dabbirma labi si goddo ari ka suuduma o dabbirima labi luban do labi a anda ka labi ki woni ma a anda ka woni immo jimbin kinoda onon ara konte tay go ki labi onon ma pin kinoda o yahay hay seba kala mo welti ka kono si tawi hara joni a wi ɗon luɓalla o wi luɓalla ɗi he mi anda ko woni mi anda ndar ɗon sa yeyi no gasa wiltara ɗon ka kono mapinkino si goɗɗo ari min ñande goo goɗɗo inni ha nano kam waɗa misal yan kono ella ala goɗɗo inni ka mum o ari ha kan eɗa huntugol haaji makko e ɗaɓɓugol haaji makko ɓa o hewti mi tawi nde ñande ala ko mi sifanomo si wona mi du'animo mi toranimo Allah mi tori ha mi fa ala wullude komi toranimo Allah kon wallahi waɗali 30 minutes o noddilan o wi wallahi Allah jaabini du'a mon on wallahi Allah o korilan goɗɗo kadi arno même problème o tawi mo fokkiti yahugol ɗo haa maamum yeeso maamum ko hattami wowla ko fiita taw hara woɓɓe no andi issa on ɓeyinnago iko kaari tawi ko tooni maamum o yaata o ari ka an bimbi subaka o heeɗi faatunde yomi wallimo heɓa faati tawi nden ñande kadi on ɗon kadi ko du'a mi wawanimo mi waɗanimo du'a wallahi o noddinmi o wi o heɓuno ko naɓa mo haa maamum hay 25 ko yoɓaani kon ɗum si goɗɗo ari ya huntanmo haaju a wawata huntandemo a du'anomo yo Allah moƴƴin haajuji men ɗin yimɓe feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen ko ni ɓe wurirno yo Allah enen ka newna en wurirgol ni musidɓe jiɓe tedduɓe yo Allah sirten arsikaji men ɗin yo nu war barke e maɓɓe torki Allah subahana taala itta o lokku en ko itten sadaka yo Allah subahana newna en moƴƴoɓe tagore makko nde yo Allah newna en moƴƴingol de golle men ɗen torki Allah subahana taala kala ɓe musidɓe meɗen toriɓe en du'a wonɓe e leyɗe ɗen fowtentini wonɓe ɓen ittiɓe haa ɓe fewti en ɓe inni wallelan toragol Allah ɓe innali en huntanɗe haaju ko Allah ɓe wi yo en toranoɓe en torki Allah subahana Allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗin yo Allah ittanɓe andeji maɓɓe ɗin fokkutuɓe ɓen e leyɗe Allah subahana ndewinanɓe moƴƴina haajuji maɓɓe ɗin wonɓe ɗaɓɓude kadi Allah subahana taala okkuɓe wonɓe ɗaɓɓude durraji Allah subahana taala okkuɓe Allah hino andi kala e men e maɓɓe ko faala e moƴƴi Allah subahana okkuɓe ko nafata anna e lahara Allah no andi kulɗe Allah subahana dande anna e lahara hare musidɓe jumɓe tedɓe kono ne darade ɓa putoro en jasaji ha heewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal